ban host o ban uyawi nan sombungen September Asia ban re ran riau te silu bajola kejail yasene pueki Israel Legislature in state councilman yang pajuan uyaban ajail kawawi yo kasarawi sama jail Liberation Day karena nan Israel uyaguburo raban yang pat-pat sama jail yubanan Liberation makasan diran uyaunan September Speaker Nioralab Legislature yap bagi peitan mijingat jarabil kasamu Israel senator kan siang nan ewe state Israel biatar inpoceu inpocen kapung o ran maun komunbur mantan rano ni April risek silu saiwat ap pajota sangar wenyap o sukuti ngar kuam o ni aisuwoje jualan ki aisuma buen kak juong Israel staben APIL besen kak cepta ulepe kesantin meeting APIL me jailban patski yang ria jail APIL members kan kesan diran yawi mais ban sapung lai sompung riang burun ranut nan wen seipan eri Ebenawat mesana maus main speaker o honorable members we kasana ben meeting wat me kasan diran uyaunan sipan imere kota-kota yang suwat eri niorlap main speaker bagi koichen Pohnpei ra saiwat pacuta sangar nan wen kuam ni April risekono o sukodian nan wen Pohnpei ni sanam ngau o melele speaker ban kaprayang bisa cekin report kesempal buat bagi orang kesempal aku tahu apa uyawi watan sansaler ngan dan perakan bagi saya sumber ranut anyorolap di pajangan pada speaker o sama macam staff macam saya buat o report ni rolap ninduan may pajangan sagar gitar Rere jungal sagar Speaker, kalangan pro leader. Kalangan pro leader perkir report aralap mesansal sang kamu bulian tiar speaker o legal council Israel mes patola wenyap. Kalangan vice speaker kamu. Kalangan speaker ay tungal sakar mesigwa wan kapuli yogi sabal mamin na paytay chairman lang. Protong nan memotwet ay tungalwa bang kobrami won ki floor honorable senators korek in won ki right tontotongkan meso pay wala malaman rani ay tungaran mawon kaping kaya maw ang ton Pohnpei insap Pohnpei sarawet o wasa sa ulibilibin speaker ay tungal kaping mapitata report ibil tungalan ko kaping pwede state message speaker Engkak sansalang maluat o Pohnpei. May September isa kayo wan parwat. Iban kawalisa kan pa. May Pohnpei mayaw tasang kawalan mawan paryawan santa. Ikabing yan kak patuan. Aramas kayo na Pohnpei ranwat. Parwat tansang parabugin. Yung sapulman senator tua patung alon. Nuyaw kapung Israel ramas me ipitinan rairo katwata me pilkoyok yang magiting kaskulan nun sa tano ulel maun karayaw malawlaw ngelel Pohnpei ran. Ari nantar wali sagot ni atal pang kayu begitu. Pulayo sharing is caring. Ang nanpungan legislature kanan, state tayo kanan pesan, atal pan upana, yung pan pasan itu kay rata atal pan tak. En kauti yang kasampal ki kertane state. Karena itu ngalang ke kapengen proposed state mesensal nan report.
Ima kesambalan sawat main speaker kami yang kak pelata organizing committee orang tola. Nan report mesan salo 20 September sebulan walolap suralanan sudah pasan ramat. Kami yang kak nan session ranut dan special session mut committee ata special committee orang kak pasana uyapan totok tangan angkan lel budget. Pagkalang kakrabagi sos, o kau na bata, pagi ibatawan kami lele. Menang kamugit pa ba niya, katong songan magitkan, ang nanrairin, makitayban wike, sang walulel, isak riyaw, teya, pag September isako, patong kasarawi. Aran tayo kayban, may tungang priyatal senatoskan, ako na bata nita. Ibatawan alegi sang President and 6 state legislature o speaker and House of Representatives may rail to siliakan walman and House Riau chorus on abataraban pitiyang po mawewe ki galia pa korusan wenruk kan yang special ke kayon iyalamalaman man tinong kaukusan and state tayo kanin para tayo nung kasambal ni Rawat man speaker ay rekomendo man pagi kapag tayong report na niya ay tungal kapin kung yung kadlaro kung nakata sabal mamis committee toro rin organizing committee kasansan ni Rawat ang kakmaaw o speaker nasa nin Pohnpei mawar kasambal niyan so mo kaya ban kapiyata totoo niya ban sa naman speaker akan tau-tau lah kasi lel katangaw. Ay tungal sa karatan kawit. Meron may mga kapata yung pangkubro. Reporten sa ilag riyaw na iyaw patungal na itong school kan o kit ko may sobrang kalangan may itang kinakuyang sa bulmatal sinsukan pati palaw sa mga kapitulong niintin. Reporto aw-yaw lang ang sawot. Kamkura ini man sakar kita pwede momen masisipan yang robot itu saban kapitulang at tungal robot minsan meron na tang kami tagaan ko bram ay tungal sakaratan utut o sakaran kawe mat man speaker kalangan ng kubram speaker ay speaker pwede kawait machansal utut machansal sang pa speaker kamera na makawait mamiye utana ko nang tayo na open ng apaliat at tatakot Pamay ko pura, may laban tayo tiyang raan mo tap, non-session mo tap, tayo paano ko na kapameti. Ew kamitian ko, kamaway itatok ko. Alangan. Mamawar pa speaker ay pan, kone sa Senator Simina. Alangan speaker ay tungkol, nakaratan wow sa pan. Imin patuwan ko irekay ng kakpatreng tama speaker, vice speaker kasi let. Ansan-san lang mamudot na, utan initiative, nagtrail mamasa ni speaker kasi letaw, Pohnpei State Legislature mengundang kay kwedi matmatawon na NBIL mauyawi palaw iyan siya matmatawon initiative in open legislature na nabasam ang kakmiya and sansal mo Pohnpei State Legislature mauya initiative what yung nakareta uyapan kosan pentama bang uya sansal mag-trial mo sabiya tayo pwede trial mo sabiya ta matmatawon trial Wan kak magtailan ka kuya, magtailan ka kasaleta na kasampa. Langan speaker. Kailangan din kawait o mabilsyan sila siyang Senator Simina, mabidatayira, tarupot, mablor liter, ulian katier, siya'y mapatrola, may niyap. Miyete masya na benirawo, masular, akawait kan koros masyan sila siyang Senator kan, Speaker alatier, o banew kiyang Melel committee yung mag-trial bani tiyata po ang kamaway tatok at sambalwat. Kailangan ng pramay do imen niyanti melel of speaker of pag-isabal mamail sawas on tatok and kasam and kayon majungen association of legislatures in FSM mod. Maban mo yaw siyak tembe Asiak patrola lel Asiak riyam. Kailangan. Masular ay ban po na sa floor leader Abra. Speaker chungol sikaran wa sa parliament uyata kamaguto pagi legislature was in kak suspend or business o sa padalang ban standing committee reports
Order of the day. Chancellor mo kawit and floor leader, talent suspense sa trial order, Rosa Paltalang, pan order of the day, ye standing committee report. Pwede yung miya utripen, kamagutak tayo katsir, pan standing committee report, o ipan po na sa chief clerk. Standing committee report number Yopi is a pipeline report mapit for motion relative to water bottling initiative sang Salmi Committee Resources and Development. Kailangan i-men po na siya Melel Committee in R&D, Melel Chairman Edward. Kailangan ng promi, Honorable Speaker. Honorable Speaker, muna ibang patpachoy, men pagit karkara, kay chimal sa karon kay Boniyo, wow. Ang gagachapatchoy ang sapol mong masansalit. Honorable Speaker, chimal wow bang promi. Wow ang Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan, staff kan mayang pacheng sa pumamaywek po. Honorable Speaker, pray men pachuan yung motion sa karok promail kung kariyaman kailang kakatchenan masen ben standing committee report riyop case at payo laban yal risak limaw kung kariyaman. Chancellor mo kamagut and Chairman ng R&D, Koros Modrum kamagut o masaniyay, uwang masaniso, kamagut paita, traibang katyanan masanibay. Committee in R&D, the Chairman. Ang promi, Honorable Speaker, kakachiplew kaya sa pala itingol sa karanwa. Honorable Speaker, men plew pagi nakarkara, kumiyan kachikiyang yung may din kakulian mele sa pulmo committee in R&D. O sa karega pa ang kupromi, o pa ang kupromi Honorable Senators kan, or alapin standing committee report, riyop kisak payo, labin dal kisak limaw. Honorable Speaker, imen pachuan chiyang gay, chimal kapin, melelong PUC, the General Manager in PUC, pag yasansal ng report, na yay pinag-catch the pacho o kawit sa pulmong committee ng R&D, ang kusinit man naman yung pacho ng PUC, pa PUC and kagan Qatar, Pochalin Pid, ang maslikin Pohnpei, bottled water. Honorable Speaker, insansala bang promiyo bang Honorable Senators kan nintuon kawait masansal sa General Manager in PUC the Mr. Nixon Hansen. Insansal no question net watch we have priority on PUC ren kagan export bottled water. Rawia songon kamugut kay paran kagan export bottled water. Tuan mom yu me resongan newang rai private sector in sa awat kan me kun kagan dagin pachuan nechin pil o open RFP yu paran kagan kalangayang rai private sector kan kangkak chepiata export bottled water. Essential na report, Honorable Speaker, Honorable Senators kan such a local owned company mayang apply. Kung essential manan interview kan such a HR quantity na achay local owned bottled water kan can produce. Quantity such a HR ang export. PUC bilpachola mo Pinyan sa oche, prioritize the talk and export bottled water. Apo sansal bang promi Honorable Speaker o Honorable Senators kan machay kachien da pachoyang na nabolen liyal. Nabolen liyal uyayaw tilay. Karayang iya setback na niya ong preparation in kailang kagan export bottled water. Honorable Speaker, sansal manan kawait kan niya duan PUC aray ekis mayaw tasang kawal ben liyal. Repleo kachla da pachoyang nan plan and export bottled water. Honorable Speaker, sansal nan standing committee report riyop case at payo 11 yal risak limaw attachment choche pacheng.
attachment kan mepacheng abil sansal resolution yo mabil sang 14 PUC waitang management in PUC and kagan borrow the loan money orang kagan apaliyata kusunat manaman mamiba ang PUC and kagan export bottled water ong sapon ligigan. Honorable Speaker Sansal, nan attachment kan sangat we have been marketing lel sambalin design o mumon layout in sabon maral equipment kan din tuwan na reban pachola ta kachilamo ong operation in export bottled water this what's up mara operation watch bang we. Honorable Speaker Sansal nan report me General Manager in PUC pachowan me buri sombareu kani report watch takarong watch yawi aban mere result on bank promail melel mepit bottled export water. Honorable Speaker Sansal nan kosen netwo PUC so chomoy moyen yata pachol in pilo nechki sabot amoy moyang rail rong yata pachol in pilo nechki la masligin sabot. Honorable Speaker Sansaleng kan Kuburan sabol mo committee in R&D me pil ka sa mild sang oil gas coal or silver. Honorable Speaker email sabol mo committee in R&D akar water report which bank promail when kagang we latest update on bank promail me pit bottled export water. Honorable Speaker menen Sansal me sabol mo committee in R&D pachuan original recommendation me resource kan me banapali we have been apalita bottled water estiban pachosang ni arebang kachela bebesang the kololela achewasan nakpil estiban bil pachosang ni arebang songon twil wasakay Pohnpei waren kagan pachowan pil sabol mum committee in R&D recommend ren pachowan tat tank o paigara kachu inga kachiple pachowan. Honorable Speaker to make more tanks and catch the rain. Sabong committee in R&D recommendation on PUC. Honorable Speaker men pagitain pachuan puya kwasaj ika melele sabong committee in R&D pamenyang kawit lang ng report watch ay ini oralap Kalangan Chairman Edward, kalangan din Committee in R&D, Melel Chairman, puwag kapesyan report. Miyete Machinabang report, kamu Senator Simon. Speaker kalangan Mike Speaker monay ban tawyan na ito sa karakat Simon Petrong sa punaboy sa karakat kito ni Wow isa-isa nindang man sa pagkamo manmalwot man all become Vice Speaker the Honorable Senator Kan Koros ng laundry ride ng pumpitan ni Petrong kaya kapunan na isang kamo Speaker, ibatuan kapingge report kasilisang actual chairman. Imen sakar kita me tungal pitang kay pito bukat produk ka kuwagi ay sudah patuan patrol committee aro kuwagi pero pasampal parata. Speaker pasampal kita dawlul no motion na miya. Unintuan ay watang kusinadwat isurat tu lagi yang semua pun yang katakanlah citric plan memia hawi tanti. Kaping kita dulu mau ketua. Kami sudah patuan ada di sang nan totogut dengan report. Water pekan me patrol report. Wasagis nan palipayo kasalita me
PUC pan partner wrong company me to atanki flow paddling equipment company. Apa sudah nuk essential ta rolling company. Ponan venture me Pohnpei utilities pan taw lalale into na what market plan. Tamur site yawan paddling pil me business kanin Pohnpei kinwiyata. Apa sudah wasami tiada me ya momen employment me initiative buat pawiyaya men Pohnpei. Men Pohnpei pan benefit aramas tapa me aramas kap tapa me kap me Pohnpei Utilities Corporation pan air pengkak katanga project buat. Ipil wat-watak nan resolution me may yang kamanaman ta support nan resolving clause second to the last Part 1 further resolve that any action taken by the CEO in accordance with this resolution shall be deemed, ratified, and confirmed by the Board of Directors. Me may lapyo po yung CEO. Tame menuya, chuto anana pura report. Ya kakiruya anything without having to reconsult the board. Ay kami sa klaniro, Mr. Speaker, Chairman Kamkupura. Isuto pa tuwa na leti, menya munim dampain doon meron sa kusang million issue point tayo. Di patuwan may PUC yata reulon sila kakpain na. Met Pohnpei State mapapain, tutu. Tribal Bank, po diyang nanyo, po isuto essential ng report. Kasalatakan, menya money may PUC patadangga po and payback million issue point tayo marapan baro. Aru irapukat kam kupra speaker po ikasambal ge porque miya question diyo magtay so kusangan raise tariff I kisan initiative mo taro ba kamagit po panyang fine total magtay patlalala moiso porque aso to essential ti isu to patuan tiar ikak tungalagi maler song kasan duwo awiyaw porque song total magtay patlalala Arya kalangan ng komo speaker o bumperkan mo kayda kay tungal mata mo po te watak o wewagi mo po ipatuan song yan wewagi tame patuan na attachment kan isto tiyar tayo kasampal tame pampain doonwat yawan tatok wat pawiyayang men Pohnpei tagtay pan mo magak essential sa mo kalangan ng komo speaker Ang Senator Simon, essential makalalabag kay essential o iban kung ano siya mamiyada pin kalalabag sa Senator Taykan ay iban kung ano siya o iban kung ano siya Chairman kung kulukul kung kuliti kalalabag ka upang kumiyan kaksyata ay suter kami Kailangan ay tungal Vice Speaker single labak mo mo ka Amawa itong alwaw sa talbang kupromo floor honorable senators chorus itong katong kalangan ng committee burger report ibatawan kami lelam ulap ete report wood tapi atay orang man teman-teman tahu me ilokkan ko sunod inining waray na PUC kak sila bali pilok po iyo katugtug no kaw no katong katay me rock Pohnpei siyang nomor 10 langa o siyang nipil makin makmakit Pohnpei dahil mangu na nawak yan may alawiya pa kapal pa na totalal amin man kalabak sudo ka uitiyo teman-teman tahu yo na nandraranan sawad mamiya kumpani te business na PUC ka kewang o subcontract ito inuwiya pa tabo private business ko inuwiya iban ang totok na PUC ban sila pa private ko ban katanga o ban bilkak niya kamao katay ban patulang sudo mata-matawo portanan parongorongkan na uyawul ang nimet patulang totok totong koros o banin nila private sector na utang tangkay iman alera mia kawai itu teman-teman tahu kedalam kakabaluan yang pesenut mamia na nabat peso iman kalba keren teman tekan halangan men spilo
Vice Speaker Kalalabak, you mabinchan sila siyang Vice Speaker. Kamu Senator Irons. Kalangan speaker. Kung kupura berdian siwa itu mal sekarang di penuawan pacengat waukan sianger. Mereka keperluan nan mall itu mal waukin kami speaker vice floor. Pohnpei honorable senators kan chorus. Mereka di pertuan waukin Pohnpei waktu siap ketimpi yang sabul merai min kairkan. Speaker yang pertuan kesempal ki Iram berkait kecuali nabi potelen pil. Ini kone yang boleh dicancel me. Siapa try wayward yang siapa boleh mani pil laut dan sampah. Kami men pertuan kepercayaan kami yang sukses speaker. Essential me dia wasake dan Pohnpei ranward. Med plan PUC, jeg kan create. Pil med filteransjord, kolonia, ya senei po pil ka kin makalaga. Sang palin neto patrolong ala, jeg kan create ko egi pom me patrotan mun winiyo, kin patroyang nan plan PUC yo, sang palin mo uli patrolong koras kin create. Dari Imin kepercayaan mapiusi and kakpil apaliyata masih rawat ubi kepercayaan ye ke Tokyo sabul memu komitian PWTC pacuan pektoki PUC and sawaski ye kongson kainan winet reseg pil ranwat hari ipatuang kesumpal ki buedi Atay say ketinapali sabul matay laramas sa kamakaleta pil maramas kan kini ketongki project lapot ti kakotor kesumpal project buat kueki apan kakairata sabul matay tayin way ay katong kamelele me ninin kesumpal kaya bila pali mas sabul matay aramasakan kueki Speaker near pak me yang outdata portal me utane Pohnpei. I kadungi report me sang RNT. Bisan sal me ansowat wasa makataro to pin me wit to rangwat nan Pohnpei me ye kusap nan pin. Rebisot yang tungalanti access of PUC water system. Kawewe ito kak patungan. Amoy nele rancho me PUC anane en mele kamawera mas pilakan me Pohnpei watu yete tongki chung-chungole saksakan kon-konete moon atay bangkat lang nang tutok lapyo mitskila pil masliki sabul matera ramaskan ang panguye tutunon sa namaupi sa apiskan na petrosang kaliwat. Speaker, magkasalita natin ipatuan itong report ninyo. Kalangan Senator Irons. Kalangan po na si mga Chairman and JN Senator Perez, ang Moneban po na si Chairman and RNT. Speaker, may motion. Register may kayang report. May motion dahil kakrasang timasin ban report o sa walman kita. Ang kumkubura, pwede kalalapang kayo, masyansya na siyang ama. Kumkubura po na si mga Chairman and Kakan. Nakakaksawat, Moneban po na siya. Kalangan Senator Perez, kamu Chairman and RND, miya kalalapang kayo, kumkakawait, tasyo, ansyansya. Kalangan ko mo ano speaker. Kakacika sa pali, chumal sa karong ko. Ako speaker, pwede yan sumo. Kung priyo po yung kakan. Natin, kapesiyan bang promiyo bang kurang ako centers kan. Kachton tapachoton, vice speaker in Pulonya town. Kastisyan ko. Yung pagkita ma-check ako ni sa mga small. Speaker, Kamu Chairman and RNT. Kalangan promiyo ako speaker. Yung prema yung kakanil floor leader. Senator, floor leader, kalangan floor Speaker, leader. ito nga
sekarang mau sebal susuban saya robo sebagai jaminan rentir saya retar KPSI menjual ni ay mau tahu sekali sih kunyangan saya asal so bagi jalan kasamo bilangan mana kasambal Mr. Obispo PJ Obispo ni asal jo ya Vice Speaker and Municipal Council obil kabul konatski nampoy ni spau I mean il floor bagong terminology. Kailangan floor leader. He had a point of privilege. Masalah naman po na Senator Edward. Kalang from Honorable Speaker, kakachip leo kaya sa pala itingal sa karanwa. Honorable Speaker, sa salve. Ikasalo kawit chocha mamye. Iman pagmita kupuran Honorable Senator Irons, inalan kapang kupuraw. Agiman pagmakagan kawit niyo songon motion choror. Kupuraw ang kagan na pol. Mabit kupuran Senator Simon Megilaji Senator Simon ay sa tiyang kawit ng korong-orong. Kung ako kupura ko, pangkakan uya, iran kawit. Iman pagkita, kupura ko ang kagan pukuti. O kawit pa na puelto. Kaya bangka kuya sa waspen, totoo ka bangka chila mo, tapachola mo. Melel mapit, exporting parut water. Ang mapit, kupuran Vice Speaker, esansal ng reports, iso pay kasal PUC RMNEO ang private. Ituan mo miyo marabiloban ta RFPO paran kagan kasamo yung private and kagan kamo at ito coach. O pilsansal dyanan o bang kupuran Vice o ta ang PUC ba neo ang private o ang sport parut water pwegi sang ni quantity kan mabananan. Ang kakachisansal, Honorable Speaker. O iman karyaman ni motion patwasang Senator Perez. Speaker. Dahil kambal mamin siya. Dahil tingam to report riyap kay isak tayo, labi niya isak limaw. Miyad kamu Senator Perez. Speaker, man kalbulu boy ito ang motion and Chairman Timasin man report. Kagkaryaman. Chancellor, kamagat yu kailan utong timasin na standing kami to report riyap kay isak tayo, labi niya isak limaw. Koros mo utong kamagat timasin iyay. Uwa masin iso, kamagat paita. Tayo utong tiyer masin na report. Koros mo utong tayo sa bulman kita report what? Masin iyay. Uwa masaniso, kamagut paita, rog tayo sa bulman kita, standing kami to report, riyap kaya isak payo, laban niya kaya isak limaw. Miyadra report, Chief. Standing committee report number riyap kaya isak manula ang isak limaw, mpet Governor Communication number Silibgil may isak wala ang isak limaw sang Nominee Committee on Public Works, Transportation and Communication. Chairman report and education you met Karadevan, Furniture Committee, Kaman Ryan, Melon. Dahil kumbal ba? One Chief Watakata, Mangan report, tayo ban katyon and masinaban standing come to report riyap kay isak wano, laban niya kay isak limaw, riman po na siya committee and PWTC, Melon Chairman Laban. Langad may speaker. Muna ibang tolay menteri yang kaya sekarang misit lang kaping wabang kurang sa matay court puruto nang maluat so kita nekar karak when yang patren sa pulmui kaya puni wab no kon lian biar memutuat melel wong kin kami wong ki vice floor re honorable senators kan dan tata komite ulianti PWTC o pagi memoto trailer kecil nan wiela malampen standing committee report reappear sekono lebiliar reisa klimau Kariaman. Chancellor Kamakit and Chairman in PWTC corresponding Kamakit Masani
masa ni show pun kamagut ya poitak tribang kapten dan masa nebe dia masa nebe chairman lebat Kelare speaker kay sabali tumal wow. Standing committee report number YFP Isikuno Levier recently Mao Mitan Long. Governor communication number Sinibuki Limaisik to all living year recently Mao. Napit ititan nominee Miss Camela Movic Inacio and we are MN board member of Board of Directors in Pohnpei Utility Corporation. Kapila kasaleta utrut laut ang nominee minute mauya. Tato kasamwalgay ng community patrem government lap in Nefesem o Pohnpei State. Miss Camela met tato na Nefesem National Government RNP mauya economist met. Miss Camela will we are to talk and showcase sa Malaro on Tuna Commission. Norma, I'm sorry. Norma, we are fishery economist and fishery trade and investment advisor. Sebelum komiti itu naruh ya karung yo melukai itu uliapan kapina CEO and PUC on karung pen nominee minute. Ichi maulian to official kapina kasi leta utut on recommendation o PUC fil kasi leta Rail utut laut on nominee minute for kakpil sebaseta pilihan economy on nan UC. Committee will tolar or will korang nominee minute. Nominee minute kasaleta outut o baranggi recommendation me kabina yang ini yang MN member on Board of Directors and PUC. I report what Yarlabya, I pagi member committee ganan sa wasakan may super side. O committee will tolar or recommend memot what and a letter of what o sa bulman kita. Salamat. Salamat. Chancel mau tawitin chairman here the national report kamu senator lator Nililay sumalwa ang bilang kung hirapan sa sila kung di korupsi government katuan kayo ya katuan kantin kita politisi dari report mau kalagan dan kalian tuan kawewe ulap ne walau dia kepunan dia juga sang cara bukan korupsi betul ya tak kamu kalau nggak betul besok menurut besok dia satu Masalah masa ni standing committee report riap keisa kono lebih dari isak lima ay paan po na sa kamagut mamiyak tayo ng lutung tumasan ba karos mautung kamagut tumasan ni ay huwag masa ni so kamagut paita tayo lutung tiyan masa na bang report karos mautung tayo sa malaman kita report wood masa ni ay huwag masa ni so kamagut paita tayo sa malaman kita standing committee report riap keisa kono lebih dari isak lima. We have to report. Standing committee report number YFP Sekitulan di Satumau Mepit recommend standing committee report YFP
Ria online di Setumau on LB number 247-25 sang William Team Health. Okay, and then for as Chairman and Kamarai, Senator Ned. Further Committee in Rosenmau, Senator Ned. Madam Speaker, Mone Bam Patro, I'm in Patron Tianki Tumal Sakaran, Michigan, Wow, Kan Kuparan and Nilap, Kauno Code. Patran Kupurami, Messan Saler, Nanwewe, on Wow Kan, Nanwasan, Yalamalame, Tumal Sakaran, one can come in. One ke Vice Speaker, Floor Leader, one ke Honorable Senators Chorus. Patang Kupramai lo wan ki rail kan ba patang Yalamalam and the mensangan ranwet ni melel riamen sang PUC amen port amen mawia wudai pa and PUC ni oralap mai Mr. Speaker ni wa men patron uya ay tungol pagi ay kitailen kupurkalangan o Yalamalam ki Standing Committee report number yap ke isagisu 11 year isaglema pagkakariyaman. Chancellor Mau Kamagit and Chairman Ned, Correspondent Kamagit Masani A. Uo Masani So, Kamagit Boita Kabang Kaltianan Masani. Via Masani Chairman. Kanangan kami Speaker. Ban Patron Oralap. Puiki recommit and Standing Committee report number yap Riau 11 year isaglema. Me pit kamutang question number riap ke paisa kisu 11 year risaglemao ime anana pe kuburan maluet ime sabal mama committee yang rusan ma patola mawe o ya korong-korong ani rala mai Mr. Speaker korong-korong uya yang erpin kan palikan me kuburan mail bagi committee yang korong ye ni oralap PUC telecom o pelian kuasa government organizations kan pelian private sector o office o shopel and peluwat may peliang katin patrawan uya kawewe ong nana Iran kasang bualan kamutan question na duwat. Heri ni oralap anana pen question na duwan at en kamanaman lala. Wegi karasabe rantuyo kita el senator Toto peyan sili iman wini o mamangi pat-patuan me mie tatok lap yu uya mo main karena yang million walu me tatok uya hari agai safety agai sort safety me wege hard hats teli sarap o sante kan hari kawewe mi ban patuan tiaro men kapetrayang sakarata orla pena set me bit kamutan ko sunna duat agai rail tonda tongkau Children begi yang ruasan kaun kau, mepit safety. Karabe utre, riat karabe, suatu kesunnat be. Ada mabani mama kita ilketan wangata, apa lihat aku kesunnat tu. Mr. Speaker bambatuan itu met, o lekayang tuan committee yang rusan ma o senator stekan dan patrang itungal awlepe ira kepada badan sukses kelangan Speaker. Kalangan Chairman Ned, Publication Report, Miyato National Report, Kamu Senator Carl. Kalangan mai Mr. Speaker. Unai bahan patro yang kak paten sama masin kosong sakaratan kei pun kaping wa me patro yang nilang. Itu ngal wala pang kubung mai Mr. Speaker, wang kumelal Vice Speaker, Floor Leader. Itu ngal wa orang isa na alay mo Senator Karo itu ngal wan yang apa Senator kan Koros pinman patjang kupurakano kasamo wan kiray kan maluwat kasamo yer melel Mr. Obispo Mr. Shanabar o sama tay staff kan ikapim ko report na miye
Bukia song-song apali iroke maparatanan masen pen kamatang ko sa network okay yung report mapatulong itungal kataman kawal kan mamiyanan kayun katawagan report what me corporation kan melo public corporation kan Mia samarai kasanti mabit safe. Ang wasakan ma project in government. Mia regulation ma kawit we have kantang kan na bolta safety pa na pali. I kasambal ki Israel business ticketing kan ma Apple pen tatawad sudah saya. Pergi requirement ng Kosan Network kagad uya kapalong rail. Suka meleleme kaon Muhammad ban moiteng etung alton tatangkan en sote wuriang nan kapatin tatag me ban tar Israel ni aso mer uya tatag kapat mebiliang aki construction. Suka melelem ko sa network anwat nintuan inding tan ko sa network panapali wasame kapal wot patoya ugi essential public corporation kan PUC telecom PPA o corporation and national government me pada Pohnpei Petrocor makat kata document Pohnpei mia kasantin pataraban ni right on tatangkan essential nan kasantin pada bukat kasantin tatag mabali project lapkan forest me Pohnpei state government mabali regulation kawit pataraban Israel kan me panada itu kontrak o melel contoh tangkan membangun ya tetap bukan ranwat project kan pilgrim patro atau pet wiyawi dia company ligu kenyang pet ki tangkuam ni asal mereka kenal aja republican sub kontrak orang local contractor kan dari itu tu bicara ke kawin memi yang local contractor kan nang report dari ele tatawag nintuan tamasan sana report sudah kawin juga aku kita lah buat report memi niat saya bangkat yang nan pilih kau nak pergi kepurakan itu ngal problem ibang bagita ko sa network and file magtay bangkat yang nan pilih kalangan may Mrs. Speaker. Kailangan Senator Carl, will be covered with Senator Carl, via Masinban report, coming Senator IP. Kailangan ko po Mr. Speaker, mintasyang sa bulong sa karataan, wow, magsiyang ay nilang melol, ng maluwa siya sa karataan ng kami, ng Kupais Floro, yung honorable members kan Congress, ay luminwaon ko melol, kasambal riyaman na bilpati ang child na Vice Speaker and Colonia Town o municipal government. So lagributan lang so kayo so lato o karos na tutuyan ko child. Mr. Speaker, imin kamelala na kamuhatang ko sa network ataan kasambalong ko child Pohnpei. Pag epit uya ba na pali safety yung wasaan melal wasaan tatongkan melal me corporation kan mau ber kasanetier o sandier uya ba na pali safety ap jagang burotong private sectors kan iwasan mo sa isang entar pagi in the past experience laut ko chay loyang ay lala tali laut ko chay Pohnpei sucha ka kapali uya ben apali ola kan makin parata te case choto mabil miya mabil inentar o mabil ola dari ina kusona to songo na pali uya ben na tayo ang kakapali at already
case kan kumpara tawa sa antatong kan melolong nan private sectors ka niyo question na tume apali uya dan apali contoh tong kan nan wasakan mabit uya dan check na udan tatok na ramaso uya pung so chapung apa ut ko ni pelian ut ko ni pelian check na authority na pali mohola the safety soja acha jurisdiction niyan so na case kun parata kun ko la jo ne la case ka ko lawyer ka kun akamai kun soja question na tin Pohnpei state na apali safety hari ini question na tu ini kan melele me audaron question na tu ini le yang kukuita question na tu yang faktor jangan liability kan koros mo bangkak purotong kita untuk mo child kan mabanta jo itu na bit bangunan corporation kan karasabe PUC esensial na niya safety officer rabin pembuktian ang kapal still accident kembali ya udah anak koneng question na tu jangan jalan ka kapali o ibu mendagita mawasakan koneng ang kamau yang kamau yalanan question itu ca uya den uya ngapa members kan ang keckian sebelum kupura rai long nang question itu cap ini minulian tu kita kan mau introduce question itu sakar kita mau dano koneng jalan apali kamu mau tang question itu kalangan Mr. Speaker. Senator Artui, we had a masterable report. Kamu Senator Edwin. Kalangan Speaker, Patrick Sakaratan Wow kan niya on income guys. Lord Leader, Honorable Member kan Israel ramas kasampal kan mayang Patrick Trail mention na to ketiyan ng kapesen mention na mo Mr. Speaker, may safety may suka magkasampal sang safety yung nalal niya tatong kayo mautan requirement in safety gear utan so we have a must on job site where the engkak torresang aramas meno engkak injured I patuan kumutan ko sa network kami sungsungan na pali moing tami iyang kasampal ko moing kaitik utan melelo ong Sabul Material Corporation ka pusoyer Sabul Material Corporation ka near regulation na pali kalian safety o song kan lekin melel anana pen rankak tatong ke tipso ke ban torresang rail injury irabil tungolan kita bil insurance mabil bang cover injury buka motami ke sambal ke nya cuma driver wita pali kosen network rong private sector rail sim company tukitunggan main wasami ke sambal ke yan suwat safety gear requirement mabangka kata niya company yo maban upang pan requirement in kosen network anso perangkak kau napta tipso buka dan niya mainan dan report sudah batuan yaw yat implementation in kosen network niya batuan skante murin kosen network Oktober yang sona implementation in kosen network Israel ko may yawasa maraman ale sang ya safety gear kan sabat bilabal wapalaw din Israel rabal Pohnpei order de tipso bukat mo kaunap ta ong kosen network and ka fully implemented ong Israel melel sin construction company amurmurin ada ibang kamanala kosen network we ada requirement kan Israel don't talk na pan injure na wasan totoo kan so ba na letter requirement in insurance sabi pan di atau buka kasampal mo ini batuan mo
tami kasambal ke yang suat magdai biban tola apali ko senatuat implementation data inenang kasambal so your company corporation law Israel kisin company the private sector the Israel kan me ban men engage nan to talk me ban require safety me essential nan ko senatuat yamona rai bangka kaunop ta tipso puka korengkak how readily available is it nan stowa kan mania korengkak provider right LL business kan me pan engage nan ato buka ini nan kasambal kailan ensure me trader ya to ko sonat yo me pan at the end of the day will penalize kisin business kan me liang uya so to talk bukat kaiti sang ni arai sapung me terus juga kali lagi ditip so buka ide not readily available orang kap katong kiri apa buka mo I patuan remet ma me ko ta narana kan implementation data ma ban uya date yo me practical to Thailand anen sikanla kis business kan ka kis we kilo kis an ki an so mau koren ka kauno peng ta nak ko sen network sen ai match speaker ni Kailangan mumawal Senator Edwin Senator Simon. Kailangan ng Committee Speaker o sa palay sa ratamuaw. Speaker, iman yang kasalita ito ang ututong tatawag ng patumong Legislature Association. Kami nila main miya suita rin tatawag committee. May siyasal ng report. Pwede magtaipang kotoro po bill memyo. Pilo utan tatawag lang kupupurayo may Pohnpei recognize may labor i-pass na sa matay katampayan mo. Ari aramas koros mitatok mentaman corporation daw teripik ka anane katarapan akbiya safety to the top ka. Arumain iwas am reported a shorter meant to appreciate wala witness kan magpatuto umang committee right corporation daw kan business daw kan Pohnpei. Shorter saya rata sin business tingkan bukan tak masa ni ayak sin business tingkan mengi tetap Pohnpei. Main restaurant kan sound safely measure dah mana nen patung restaurant kan. Main wasang wiata pil kan. Kami anane safety. Yang isongan appreciation anane entak niya. Are speaker ikapungi kupurakan misal ibil kami lelum saya bila recognize me akan take time buat business tingkat dan kau dapat rengkat meet patarapan arai tuwal to talk yang so sampai Pohnpei. Hari itu yang kami mainnya implementation and staging kucing nuwut legislature anane consider. Hari ya mo ikapungi mat-mataw membiyo Mia kupur kita dengan file song kan ya tuan mak kita miliman kita tame Mia kaila ut apali tame syuta ewan somo di patuang kami lelem dia kis bau sang sudah tahu dia kis depan mau apali tar safety sudah tahu Pohnpei mau sang sudah tahu hari ya ini patuang itu kan nadeta itan kotlanan masa dan pila kak sensel me pilo utan sensel mau ele reporter miskan dok nella nai karena emonia soto sensel ta idom koslet dok patio masali talagang ng Committee Speaker Senator Simon Mawar, Committee Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko promoyo bangko prakan koros kami lelema kupur koros utung safety and miyang men Pohnpei koros me tatak puya tatak
sudah lebih mele long ko senat word mayangaki kamawalan sabul material infrastructure facility kan ker tambayan way iman katoroela sama tay puko ong ko senat word ong Israel kan me tapali kan me uya sabul man government PTA PPA PUC o Israel business kan magnala the contract in government ay mo ko sa note po na pali ang private sector tigitungkan utan kawai toro rana mi o sangon kanene tin puko kay padanang ko sa nete utan ma sabis po office man napali yang ya private sector sangon training ma i-right on tataw pugat sa we have project in government o project in government may private sector pa ito yung lalo kin kakalayang ito tataw kan maganala alta kin part time po di mamiya project sa project eri ikabang ko ngong kay sabon man ki safety and miya po ako na nga miya kaya la paliyata mga ito ng government may tuwa de PTA alayang aray suit alayang aray helmet kapatid na tawag Sige. pwede ito aray ang suot cangon ko sa network magtaibang kamanalaran what murin pa limawa pa ang bangka implemented requirement na patalalaga sa ito mga ipadukan magkusalintin California yung Sige. Pagkaik sang ito, patuto po tayo ito para kayang reality yung problema. Kailangan mo yung sigurad. Our Senator Coyle, ang may pupurin po na siya Chairman and Chairman ko, Senator Perez. Mr. Speaker, men nagista kain na sa material bi ko puto ay mamasa ni report you iyo buga isa issue re central bank protel dual samurai road no ay ban masa ni ta main chung na report kay masa ni kan nagis tira ligi o san garaba man paton yata motion tal putang te masa ni report iyo buga isa issue sabol man kita Chancel me kamagit yung miya tayo rutung ti masa na pen report may kupro ipan po na siya kamagit master po itak tayo kat lata mo Pwede kaya miya kamagit yung miya karyaman pa ipan ko na siya kolos mo utung kamagit yung masa ni yay uwang masa ni so kamagit po itak tayo rutung ti masa na ba kolos mo utung tayo sa bulman kita report masa ni yay uwang masa ni so Kamagit po ita tayo sa bulman kita report riyap kay isa kisu labinyar kaya isa lima. Niya to report chief. Speaker. Kamu kay speaker nito. Iya. Tunggu information you. Kamu at kaway. Ibatawan kami lalang kalantara na sa kami lakap. Apil ansaw bilin niyan tanga-tanga support kay Lulu. Abel minera makarwaro man speaker man padawan yata kamagit maksalkat sorak yung resolution calendar. Kamagit tabak-pagok Thailand sorak tiyang pan resolution calendar. Pagi miya karyaman pen kamagit ang may kubroy pan po na siya kamagit na miya Thailand suspend sabil matay calendar o sorak tiyang pan resolution calendar. Karos mo itong kamagito, masa ni Yay, uwang, masa ni So, kamagit po ita, ruktail, katier, on resolution calendar. Kaya katier on resolution calendar, o ipangan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number 2 sa Climao Line, sa Climao, a proposal for resolution determining and declaring that the position within the 11 Bondi Legislature which has been held by the Honorable Erodinas Mobic shall become vacant, and as such, this resolution shall serve as a notice thereof to the relevant government officials as set forth in the Bombay Code
to take appropriate action once the vacancy occurs for adoption. Talent Katian and Masinipa ban policy supplementary floor leader and we are kamagutan talent Katian and Masinipa kamu floor leader. Kailangan speaker John wow sa parang bubure iman kamagot charan ka kaciyang nan masan pan Legislature resolution number 2 lebaniyal rui saklamao. Paros bautung kamagutan Masani Gua Masani show wagi poitak tarang Katian and Masinipa ban policy introducer in kamutan resolution with Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban patuan tiyang ki awa benpilay tungal wow at siyang sabalong mo tiyang nanwewe. On ko, Mr. Speaker, device floor o real honorable members chorus so piluan giral gan mayang gatain dan kaliran with Mr. Speaker nintuan ruas in submaterial Pohnpei Code chapter 6-104 special election on chair matrendan and legislature email at el essential moment Wilsansan di incengtan resolution wat kosa ilang me ko chung van uyawi. Jadi speaker ranwat yadai ban masani resolution number 2 seglemau lebihnya roi seglemau. Kami apel kawan optayu me sansal ban kuburkan. Kuengak apalila inangin submaterial resolution in doan atayal Malaysian and submaterial calendar and last special meeting and ayo. Mr. Speaker, mayroon pambarong ultimate o maitang kuburgan aban mi Maso I will call the floor amendment you can. But sayang tamang yaran so. Kalam, Mr. Speaker. Chancel floor amendment number of Kutuisak Limau, Lebanese Isak Limau, Patpato Motail. Mayor Kamagut Yumia, Iban Ponasha, Koros Motung Kamaguto, Masani A, Uang Masani So, Kamagut Tabuita, Child Katketir, and Masanaban floor amendment of Kutuisak Limau, Lebanese Isak Limau, Ban Ponasha, introducer and floor amendment, Commissioner Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, sa on mo tagitong alwang. Di aralap floor amendment besan salban kuperman paron kita kamagit dahil masa ni floor amendment kaya begitu sa klima lebih dari sa klima. Karyaman. Ansan mo kamagit yung mayor o karyaman premier tayo katyan na masa na ba o iban po na siya. Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, tama para mobile aban wakita sang tama para nan resolution 2 sa glamaw lebihnya sa glamaw tense kan future tense o past tense ni aralap o iman baruan bagitan gak sabon man kita iran utak lapukat bagitan gak kairayer kapna o way me usato tanan pen how that the serwat angak mangela begitu angak kecian yang uyapan woni over the shoes and now that the serwat kailangan Mr. Speaker Kailangan Senator Perez o kapasyan floor amendment biya tumasan pen floor amendment Speaker kamu pa speaker kalalabagan kaway ogi amawa ay tumalwagan ko from floor honorable senators ilaitingal kapeng Kanulian tu sogsalam kanangkan tuanuin kita penuh ya katung angin producer namanya pagkasip pan tatawit amia tuanuin kutian sawit mangkalalabag tanan pagkip karyaw niyansay na senator
Novik alair kaulan karyong kabnaw yala karyong kabnani isakwali and sambungut totogut nyadabang kamana watan ranakan kasakir mesorwe tuantar samni isakwali padala ini nan ale kawyota nan speaker. Chairman and Chayan ko. Kailangan, Mr. Speaker, ikaw pasapang ba mo mo sipang so on tamas kimar maskin to ko kusyan mo spang din tuan duwasin samudray kusanat e badawanta sino shoes chapter 10 subsection 6-104 sangon webe riyaw me ilaktan kusanat ni oralap man fil Konstantin Shoes puen audita ser me centa sang ran me kologot pamyer kola ban suro ban chang ran wonisak te ran obugriyesak au shoes an wiya kalangan Mr. Speaker Bukit With you, Mayor, Thailand Retricted Martian Bit. Mashalar Martian Ben Floor Amendment, I ban Ponus Comogut, Thailand Retricted Martian Bit. Coros Motum Comoguta Masani A. Who Masani Show, Comogut Paita. Coros Motum Thailand Suppleman Kita Floor Amendment, Masani A. Who Masani Show, Comogut Paita, Dr. Suppleman Kita Floor Amendment. We have good ways of Limau, Lebinia Race of Limau. Kami. Kalam Mr. Speaker Morrison Suppleman Kita resolution number 2 Chaklamau Lebanon Chaklamau. Chancel Makamagit Mayor, Thailand Retricity o Sabulman Kita resolution number 2 Chaklamau Lebanon Chaklamau. Koros Mautung Kamagito, Thailand Retricity Masani A. Uwang Masani Show, Kamagit Paita, Rokai Retricity Masani. Speaker. Kailangan katyan na shoes. One time ang katlang mo shoes, man patuan ka wo sa mga. Kamu. Nansam matay rule. Sa wasig tail ma di sa matay to talk the resolution to kusanat aban mi typo date kan ban sa barak sang down mi aban may yang staff kan niya so encroachment conduct kay na nila. Kailangan si Speaker. Kailangan din kawit o katraman na chancel at siyang kamun chairman and chayan ko, ibabaan tatok. Thailand ka kan katla mo trial, chancel mag-try retingitier masaluban resolution o chancel mag-try kamanatar pro amendment yu karata sa matay rule may required duplication partiality o kamutan ko sunod the resolution number 2 sa klimaw, labinyari sa klimaw, panuyalar LT1. Trial ban katyan ano shoes, koros mautung kamutan resolution 2 sa klimaw, labinyari sa klimaw, LT1, kawatan in 5 palimaw. Kailangan chancel mag-trial ususer o chancel lang, may pakon may sabal mag-trial usus, may toko kamutan resolution, what resolution 2 sa klimaw, labinyari sa klimaw, LT1, usus A sa kwalu, ultung A o soto mauwang. Paano mo try kamanata resolution? Ban resolution calendar. Salamat, Speaker. Basular ay ban po sa floor leader. Dahil kamalma, labi full of trial kat ban resolution calendar. Basular ay ban po sa floor leader upon. Kailangan Speaker Ritual Isagaran wow sa ban promoy Vice Speaker Honorable Members Speaker kumkupuro poki aiso aimen pajongon sagaran provide pag chailan ka kumalsang nan uyabur ubleo sa bal binan nakaplogisek Chairman. Chancellor mo kaway employee leader chailan kumal disa nan uyabur o sa bal binan nakap clock Asia kamoni ban po na siya kamuguto biya pakair sang chairman kan Chairman and R&D. Alang kami ako speaker kakajak kaya sa bali chungol sa karan ko. Pagkakar kiyang committee na R&D o so jili bilibin honorable senators kan. Sailang kak
kachpene te chupene clock riyaw ng conference 2. Language. Pagpag upakaya sa Chairman ng RNT, Clock Riau, non-conference 2, o member o senator conference. Kamu Chairman ko. May Mr. Speaker, ito nga luwa sa pahal. Ang Committee in Finance, so lukang kwakas, kulak e walep o kulak riyaw ng conference room 1. Kulak e o kulak riyaw. Kulak e walep o kulak riyaw, conference room 1. Kalangan. Saan sa lang mga pagkayal sa Chairman and Finance o lukang member o senator conference. Kulak e o kulak e walep. Sa kulak e walep o kulak riyaw, non-conference 1. Pakay sa Chairman o lukang chorus. Kamu Chairman and Education. Kailangan speaker naman, ang kalingin yung ito, members in education, hanggang check email, damay, tungal email ka ng report, kan kau nagtar, wag tayo lang ako, wag kita na mo na ban, tayo tayo nan, napul matay session. Kailangan speaker. Pakay sa Chairman, hukakong member ka ng check, sabal mo may report kan, muna ban, tayo tayo lang nan, assembly. May ito pakay sa Chairman Chaykan, Chairman and Chayan ko, Artui, Laben, Ned, kami, Chairman and Chayan ko. Kaya medyo kupuran chain ko ban posted not bulletin. Kailangan Pidyunggan Chairman pagkain ka ban posted non bulletin o nagkaksan sa lang member chorus. Murun sa sininranwot. Masulay pagkain sa Chairman ka na ipan po na sa kamugutralan kung maltisanan huya kupuro sa paalpan ng lakap lakoy sa chorus mautrong kamugito masa ni Yay. Huwa masa ni So kamugut paitar o kalangan ng senator chorus sa ulmatay huya kupuro ranwot.